bitsitse mopapa le baperesita esitana le babishopo le baruti ka diprofera tse telele hore ba tle kwano bona jwale ke etsa thapelo mme a ke fana ka pinana e be le hore ke pina eo nna ke rapelang ka yona le ya rapela mona jwale ka hona le ka gola ditapila ka gola mekathatso ya lona la o tla ka dibasa ho fatshe a ka rapeleng Manasari ka baya ka ya ilo hlatswa dihloma nyetse a bona treklox ya bona ba ntse ba ithuka e wotla ka mahetleng kena ka mahlong ba kolokile ba apere purapara tsa bona le ditsheu di ba tshwanela a be ke sa ngwane motona ke re ya mang hanyane nke ke rapele ke tse ke le fele ngwala ke lena phetlang ka o numero 6 mana le yona bo tshela le tele ba le lutlo gona manasa ge a ila tla yuang felle ba fafela na hemba tsama ka mauntu phatsi ba yere di khama tsa bona di dikgolo dithuto tsa bona di dikalo e kare mogana moshosho motlanga tswa mothabo tsa fallela ntaba busi era hanya go koma methola u international wa ka tlokwen international wa ka tlokwen ke tabila mmino era kaofela bona ke metala hore a ke sobine ke a lekanya ke bua ka meta a re le bua motla o qala mo fitla ka le ribe o no le manyetse o tsamaya ka no tlofatse ha ona a sa tsebe o tsamaya ka no tlofatse o le khama di kholo le treklox ya hao le ntle ke ka mookodi nteng le maotong le hlohong le matsohong o theile mookodi e ke hopola ha ke tswa bothabothe ke tsamaya ka leoto ngwane motona ke theile mookodi hohle ke le ba motsengwela wa ka leribe itse ha ke fihla hantle ka leribe moreneng ba ntumedisa ka thaba ka utlwa ba opadiatla ba re monasari ke eno a feta pula a qala pele boradikoloi ba ngotlela diutlwara ba re ho nna ngwane motona e ka ba o ya kae monasari twe le jamane ngwana modimo o ya kae ka re ke a leribe ke phela ha o pinya le mangwaneng tlapella le putsa mangwaneng ba magasa fella thabeng a o padiatla diphama tsa bona ngwane motona ba re ke ba ja dithethefatsi